Tubaye ikaze ku makuru agezweho y'aka kanya utarakanda subscribe nako kamenyetso kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'andi makuru atandukanye utasanga ahandi. Reka duterure kuri iyi nkuru ivuga ko abasirikari batatu b'u Rwanda biciwe muri Mozambique, batandatu barakomereka. Igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje ko abasirikari batatu bari mu butumwa bwo kurwanya ibyihebe mu ntara ya Cabo Delgado bishwe baguye mu gico batezwe, abandi batandatu barakomereka, mu gihe ku ruhande rw'umwanzi ngo beshi naho bahasize ubuzima. Ni igitero cyabaye ku itariki ya 3 Gicurasi mu ntara ya Cabo Delgado mu ishyamba ry'inzitane ryitwa Katupa. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga yabwiye ibitangazamakuru ko ibyo byabaye ku iriya tariki ya 3 Gicurasi mu ishyamba rya Katupa. Ngo byabaye abasirikari bari mu kazi, batatu bagwa muri icyo gico, abandi batandatu barakomereka, ariko ngo bari gukira. Ngo ku mwanzi ho ngo byabaye bibi cyane. Katupa aho abasirikari biciwe ni ishyamba ry'inzitane rinini riri mu majyaruguru y'akarere ka Makomia cyangwa se Makomia. Ni hamwe muho ibyihebe byahungiye ubwo byirukanwaga mu tundi duce twa Cabo Delgado. Aka gace kahoze kagenzurwa n'ingabo za SADC. Mu mpera za 2023 ingabo z'u Rwanda zarwanye bikomeye n'ibyihebe muri ako gace, zibasha no kurokora abaturage bagera kuri 600 bari barafashwe nk'imbohe. Urupfu rw'abasirikari b'u Rwanda kandi rubaye mu gihe u Rwanda ruri mu bikorwa byo gutoza abasirikari ba Mozambique kugira ngo bagire ubushobozi bwo kubasha kurinda igihugu mu gihe ingabo z'u Rwanda zizaba zishoje ubutumwa muri Mozambique. Hashize iminsi ingabo z'u Rwanda ziri mu bikorwa byo guhiga umwanzi mu bice bya Mucoyo byagenzurwaga n'ingabo za SADC. Mu mpera za 2023 umugaba w'ingabo za Mozambique Major General Thiago Alberto Nampele yabwiye ibitangazamakuru ko ibyihebe byarwanyijwe ku kigero cya 95%. Icyo gihe yagarutse kuri aka gace ka Katupa abasirikari b'u Rwanda biciwemo, avuga ko mu majyaruguru y'ishyamba rya Katupa ariho umwanzi ari, ariko icyo gihe yavugaga ko ari bake, ngo batanahafite n'ibirindiro, ariko ngo bahafite n'inkambi ntoya bagiye bagenda bimukiramo. Ahandi hose ngo ibyihebe byari biri yavuze ko byirukanwe, ubu hakaba hatekanye. Akavuga ko byari mu duce twa Palma na Ngande, Moindube, Kwisanga, Mokamia na Mosimbawa da Playa. Ubu rero ngo umwanzi ngo ari mu matsinda mato. Icyo gihe yavugaga ko ibikorwa byo kumurwanya rwose ngo biri hagati ya 90 na 95%. Ubwo ingabo z'u Rwanda zagiraga mu ntara ya Cabo Delgado zahawe uturere dutatu, zirwanya ibyihebe birahunga, byavuye mu mujyi wa Palma na Mosimbawa da Playa bihungira mu mashyamba y'inzitane yahitwa Katupa. Guhera mu mpera z'umwaka wa 2023 nibwo ingabo za SADC zari mu butumwa muri Mozambique zatangiye gutaha. Byatumye ku itariki ya 15 Gicurasi 2024 u Rwanda rwongera ingabo muri Mozambique zijya mu karere ka Makomia ahari ingabo za SADC. Usibye ingabo z'u Rwanda muri Cabo Delgado, rero izindi ngabo zihagararira kiriya gihugu cyangwa se izindi ngabo zihagaragara ni za Tanzania, nazo ziri mu butumwa bushingiye ku masezerano yabaye hagati ya Mozambique na Tanzania. Kuko mu bice by'ihebe rero byahungiwemo ari mu mashyamba, mu mezi ya Gicurasi ingabo z'u Rwanda zatangiye gukoresha akajugujugu mu kubihigira hasi no hejuru. Ni nyuma y'uko nabyo byari byarize andi mayeri menshi cyane muri iryo shyamba, byari byaragiye bikora ibitendo bikomeye birimo nko gutega ibisasu byinshi. Ingabo z'u Rwanda rero ziga umutwe wo gukoresha akajugujugu. Muri 2024 hari imodoka y'ingabo ya leta, ingabo za leta za Mozambique yaturikanwe n'ibisasu muri iryo shyamba. Kuva u Rwanda rero rwakohereza ingabo muri Mozambique kurwanya ibyihebe byo mu mutwe wa Al-Sunnah wa Jamaah. Abari abayobozi babyo benshi barishwe. Mu mpera za 2023 amakuru akavuga ko ibitero by'ingabo z'u Rwanda byasize ibyihebe bikuru 7 byishwe. Wari umuyobozi mukuru wabyo yishwe mu gico simusiga cy'ingabo z'u Rwanda ku itariki ya 16 Kanama 2023. Ubu abayobozi b'uyu mutwe rero bose ni bashya kuko abari basanzwe byumvikane ko bose bapfuye. Ibikorwa by'inzego z'umutekano z'u Rwanda muri Mozambique ubu biyobowe na General Major Emi Ruvusha.
abamwungirije ni Brigadier General Justus Majyambere uyoboye igice cy'amajyepfo, mu gihe igice cy'amajyaruguru kiyobowe na Colonel Emmanuel Nyirihirwe. Ni nako bimeze muri polisi, kuko umuyobozi w'abapolisi bari muri Cabo Delgado ni CP William Kayitare, yungirijwe na SP Francis Muheto uyoboye igice cy'amajyaruguru, mu gihe amajyepfo ayobowe na ACP Isamu Rumanzi. Ubwo tuvuze ku by'u Rwanda no gucunga umutekano, reka tubabwire ko umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda wungirije ushinzwe ibikorwa DIGP Vincent Sano yahaye impanuro abapolisi bitegura kujya mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga amahoro muri Centrafrica buzwi ku izina rya MINUSCA. Abahawe impanuro n'abapolisi 320 bagize amatsinda abiri, rigizwe n'abapolisi 140 bayobowe na ACP Bernadette Sengiyumva bazakorera Ibangi mu murwa mukuru, n'itsinda rigizwe n'abapolisi 180 bayobowe na SSP Gilles Rutayisire bazakorera hitwa Kaga Bandoro. DIGP Sano yibukije ko akazi bagiyemo badahagarariye polisi y'u Rwanda gusa, ahubwo bahagarariye n'igihugu, bakaba basabwa kwitwara neza birinda icyasiga icyasha igipolisi cy'u Rwanda. Yabibukije ko kandi ababanjirije bakoze neza, basaba kubyubakiraho bakarushaho kubiteza n'imbere, ndetse imbogamizi bahuye nazo zijyanye n'imiterere y'ikirere, umuco n'ibindi bakamenya uko babyitwaramo. DIGP Sano yakomeje abasaba kuzashyira imbere kumvira abayobozi, kubaha amabwiriza ajyanye n'akazi, kuzafata neza ibikoresho buri muntu wese ari mu kazi ashinzwe, agakora ibyo ashinzwe birinda ubwabo kandi banarinda abaho bagiye gucungira umutekano, bakanirinda n'uburangare no guta umwanya ku mbuga nkoranyambaga, bagakomeza gukunda igihugu no kugihesha ishema. U Rwanda rwatangiye kohereza abapolisi mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika ya Centrafrica mu mwaka 2014. Kuva icyo gihe u Rwanda rero rwakomeje kohereza abapolisi mu butumwa bwa MINUSCA, aho kugeza ubu rufite amatsinda ane y'abapolisi bakorera mu bice bitandukanye by'igihugu, harimo nakorera mu mujyi wa Bangui, ubwo n'umurwa mukuru. Ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Centrafrica bugamije gufasha no kugarura ituze mu kwimakaza amahoro arambye nyuma y'imyaka myinshi igihugu cyamaze mu ntambara n'ubushyamirane bw'amoko n'imitwe yitwaje intwaro. Aya matsinda y'abapolisi b'u Rwanda rero afite inshingano zo kurinda abaturage b'abasivile barimo ababa mu nkambi z'abavanywe mu byabo, kurinda ibikorwa remezo by'ingenzi, guherekeza abakozi n'ibikoresho by'umuryango w'abibumbye n'izindi nshingano zitandukanye. Itsinda rya rwa PSU rifite nk'inshingano z'ibanze zo kurinda umutekano w'abayobozi bakuru muri guverinoma ya Centrafrica n'abo mu muryango w'abibumbye barimo Minisitiri w'Intebe, Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko, Minisitiri w'Ubutabera, intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye n'abamwungirije babiri, ndetse n'umuyobozi w'ishami rya polisi muri MINUSCA. Mu yandi makuru agezweho nuko inteko y'abakardinali 133 iteranira muri Chapelle 16 i Vatican kuva kuri uyu kuri tariki ya 7 Gicurasi 2025 iratangira gutora umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi usimbura Papa Francis witabye Imana. Mbere yuko iri tora ritangira ku tariki ya 5 Gicurasi habaye umuhango wo kubarahiza no kurahiza abakardinali bitabiriye iri tora, wayobowe na Cardinal Calvin Joseph Faller uyobora Kiliziya Gatolika by'agateganyo kuva Papa Francis yitabye Imana. Nkuko itegeko nshinga rya Vatican ryemejwe na Papa Yohani Paulo wa kabiri mu mwaka w'1996 ribiteganya, aba bakardinali bitabira itora barahirira kutamena ibanga ry'uko igikorwa cyagenze. Abakardinali kandi bemera ko mbere yo kwinjira muri Chapelle 16 ibikoresho byabo byose bishobora gufata amajwi cyangwa amashusho n'ibindi by'itumanaho bifatirwa kugeza igihe itora rizarangirira. Diakoni mukuru wo ku rwego rwa kardinali afungirana abagize inteko itora muri Chapelle, akayifungura gusa mu gihe habonetse impamvu ikomeye, nk'igihe ababishinzwe bagiye kuzana amajwi y'abakardinali barwaye baba batoreye ahantu hihariye i Vatican. Umuvugizi w'ibiro by'umushumba wa Kiliziya Gatolika Matteo Bruni yabwiye abanyamakuru ko ku itariki ya 6 Gicurasi habaye inteko rusange yasuzumirwagamo iby'ingenzi bikwiriye kuranga Papa mushya.
nk'uko abakaridinali n'abandi bashumba bateraniye muri iyi nteko rusange babyemeje. Papa mushya akwiriye kurangwa no kuba umuhuza w'abantu, umwungeri mwiza, cyitegererezo mu bumuntu n'ishusho ya kiliziya yabagira neza. Mu bihe by'intambara, amakimbirane no guheza amatsinda y'abantu, papa mushya ngo akwiriye kurangwa n'impuhwe, akunga abantu kandi akabaremamo ibyiringiro. Kuva amatora hatangiye kugeza arangiye, abayoboke ba Kiliziya Gatolika mu Rwanda no ku isi yose bazaba basengera aba bakaridinali bateranira muri chapeli ya 16 kugira ngo Roho Mutagatifu ngo abamurikire batore neza. Visi Perezida w'inama nkuru y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda, Musenyeri Vincent Harorimana, yatangaje ko papa mushya namenyekana hazaba n'isengesho ryo gushima Imana. Itora rya papa riba mu byiciro, ndetse hari ubwo ryamara n'igihe kiri hagati y'umunsi n'iminsi 3. Iyo umukandida abonye 2/3 by'amajwi yose y'abakaridinali, byemezwa ko ari we watsinze. Myani makuru agezweho, leta y'u Burundi yashinjijwe gufunga Elias Niyonkuru usanzwe atavuga rumwe nayo, ibeshya ko imukurikiraniyeho ibyaha bifitanye isano n'ubupfumu. Elias Niyonkuru ni umuturage wo mu gace ka Nyabihanga mu ntara ya Ngozi mu majyaruguru y'u Burundi. Amakuru bitangazamakuru bikesha nabyo iby'i Burundi avuga ko uyu mugabo yatawe muri yombi ku itariki ya 19 Mata 2025 ashinjwa ubupfumu. Kugeza ubu afungiye muri kasho y'Imubuga. Nubwo leta y'u Burundi ivuga ko uyu mugabo azira ubupfumu, umuryango we n'abaturage be ngo barabihakanye, bavuga ko ahubwo ngo azira politike. Amakuru yizewe avuga ko Elias Niyonkuru amaze igihe yaranze kuyoboka CNDD-FDD iri ku butegetsi, kuko ngo ashyigikiye agatorwa utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Abarundi bamaze igihe bashinja leta yabo kwitwaza ubupfumu mu guta muri yombi abo batavuga rumwe. Muri 2022 hari abayoboke b'ishyaka CNR ni CNL bafatiwe Kayanza bashinjwa ubupfumu, ariko nyuma ngo baza kurekurwa kubera kubura ibimenyetso. Muri 2023 nabwo hafunzwe umucuruzikazi wo muri Makamba, nawe yashinjwa ubupfumu no kuroga, ariko nyuma ngo byaje kugaragazwa ko ahubwo yazize kugaragaza ruswa yari mu nzego za leta. Nadusoreje amakuru twabateguriye yo kuri uyu munsi, ariko na makuru yaragizwe. Murakomeza mukurikira andi makuru agezwe kuri Desumo TV 24. Nge nitwa Didas Niyibizi, kandi anditse subscribe, like, comment na share kugira ngo video zose zitazajya zigucika. Astra Vista.